Pre nego krenem ovaj video, ostavite like na ovaj video ako želite da ja smislim neki novi propali uvod. Tako da, ostavite like. Kao što po naslovu ovoga videa vidite, danas se ponovo bavimo T-Seriesom i PewDiePiem. Zašto? Zato što sam ja postao novi Balkan Alert i kao što vidite ja sad o svemu izveštavam, uglavnom o trending temama, ali nema veze, uglavnom izveštavam. Moja ponuda za objavljivanje rata T-Seriesu još uvijek važi, naravno još uvijek važi. Ko ne zna o čemu se radi, u opisu ću vam ostaviti link jednog kanala. Ako taj kanal danas ili u nekim narednim danima nakon što je ovaj video izašao, evo tipa lupiću, nedjelju dana nakon ovog videa, ako u jednom od tih dana dobije preko 1000 novih pretplatnika, ja objavljujem rat T-Seriesu. Kako? Šta se tu dešava? Šta ću ja napraviti? Saznaćete ako on dobije 1000 novih pretplatnika u tom jednom danu. Trenutno ima oko 17.000, tako da možete provjeriti na Social Blade da li je dobio novih 1000 pretplatnika i koliko mu još fali do te cifre. Tako da prvi link u opisu, pretplatite se ako želite da ja počnem ratovati s Indijcima. Pred kraj novembra se počelo dešavati nešto zanimljivo, čudno, nešto na čemu ja mogu da dobijem preglede i tako to, da ne nabrajam dalje. Uglavnom nešto u vezi sa PewDiePiem. Čini se kako čak i hakeri žele da pomognu PewDiePieu da ostane prvi kanal na YouTubeu po broju pretplatnika. Naime, mnogi ljudi su na svojim Twitter, Facebook akauntima počeli da objavljuju slike kako im je iz printera izašao jedan papir. Mislim, ima logike, iz printera izlaze papiri, ali jedan poseban papir, znači neobičan papir. Na tome papiru piše ovo: PewDiePie je u opasnosti i treba vašu pomoć da pobedi T-Series. Šta učiniti? PewDiePie, trenutno najveći kanal na YouTube po broju pretplatnika, je u opasnosti da izgubi tu titulu od strane indijske kompanije nazvane T-Series, koja jednostavno objavljuje videe bollywoodskih trailera i pesama. Šta učiniti? Unsubscribe-ovati se sa T-Seriesa, subscribe-ovati se na PewDiePiea, podeliti vest o ovome i reći svima koje znate. Ozbiljno. I pod peto, brofist. Znači, ja sam sad ovo na brzaka preveo s engleskog, možda nešto nisam čak dobro ni rekao, ali nemojte zameriti, uglavnom sve vidite šta piše. Čak ispod piše dodatni koraci, to jest kako dobiti neke dodatne bodove. Uglavnom, kako bi dobili te dodatne poene, trebate da se pretplatite na kanale Dolan Dark i neki Grand Day, iskreno nikad čuo za to. Kaže, hit that dub like Wiz Khalifa, delete TikTok, smile, the world is a great place, never mind, it's 2018 and we are all going to die. That's true, my friend. That's really true and sad. I don't want to die. From this moment, I'm speaking only on English with a really bad accent. I speak like a Russian man. Do you can understand me, my man? What the fuck, omg, what the fuck, lol. Da se uozbiljimo, da ne budemo više Englez. Prema nekim procenama, preko 50.000 printera je izbacio ovaj papir, a lik koji je navodno ovo napravio, znači taj neki haker, ima Twitter pod nazivom Hacker Giraffe, vidjet ćete sliku na ekranu, i on je rekao kako je pronašao preko 800.000 neosiguranih printera na koje je mogao, znači, da izbaci taj papir. I još je naglasio kako to što su ti printeri neosigurani nije baš dobro, zato što hakeri poput njega mogu lako da naprave neku štetu, da unište neke važne podatke, neke važne printeve što trebaju da izađu ili tako to, znači uglavnom mogu da nanesu neku štetu. Tako da, deco, ako imate printer, budite oprezni, redovno ga isključujte, uključujte ga samo kad vam treba. Ja svoj printer držim tamo ispod stola, pošto ne treba mi trenutno šta bi ga držao ovdje, samo da mi mjesto zauzima. Mnogo se toga dešava u zadnje vrijeme oko PewDiePie i T-Seriesa. T-Series nikako da prestigne ovoga, ja mislim da neće, bar do nove godine sigurno neće prestići PewDiePie, mislim, bar je to neko moje mišljenje, pošto stalno se nešto dešava što pogura PewDiePie još više. Navodno vidio sam da je neki lik kao zakupio billboard na onom New York Square-u, ili kako se to već zove, nisam siguran, uglavnom na onom velikom skveru u New Yorku je zakupio navodno
taj neki billboard sa PewDiePiem. Ostavit ću vam video na ekranu pa ako vas zanima pogledajte, nisam baš totalno upućen u to, nisam ni pogledao. Također znate da MrBeast svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima pokušava da pomogne PewDiePie da ostane prvi kanal. Tako da uz pomoć svih tih ljudi, kanala, čega god, mislim da će PewDiePie još dugo opstati kao prvi kanal. Tako da to bi bilo to, mislim da sam rekao sve što sam htio, a mi se vidimo u nekom idućem propalom videu. Ko bi rekao je propao, propadam i ja, mislim propadam inače, sad sam malo vraćam iz mrtvih, hvala vam. Vidimo se u idućem videu, čao.